tukaj je Cool Gamer Boss, čaj gaj. In danes bomo igrali Chicken Scream. Kaj je v tej igri treba delati? Si tak ena kokoško skače vsakič, ko zakričiš. Tega, kar bom naredil, grem nazaj v igro in gremo. Ok. Premiki se. Skoči! Ok. Veliko bolj, ko govoriš potih, manj bo šla za tega. Pejt malo počasi. Počasi. Za tega, če bom kaj kričal, mi je ful žal. Skoči! In si skočila. Počasi. Skoč! Še enkrat, ful mi je žal za tega, boljše dati svoj zvok malo bolj na potih, ali pa to za tega, ker to bo malo glasen. Ja, priporočam vam to. 5. Skoč! Skoč! Jej, osvojil mi je. Naslednji level. Naprej, pejt. Ne! Malo naprej. Jej. Ok, malo naprej. Še malo naprej. Še malo naprej. Skoč! Ja, to se itak ne bi bilo dobro. Fuck, ne bom te igral. In zakaj? Zakaj bi te igral? Ne gre na tebe. La. Naprej, skoč! Ja, dobro. Naprej, skoč! Jej! Ok. Zakaj se ne tukaj na potih? Naprej, skoč! Ne bom mogel paziti. Skus bom mogel skakati. Skoč! Skoč! Yes! Super. Ja, pa prej sem delal... Shit, ne smem. Ja, malo bom dal na pauzo. Kje se da na pauzo? Da se ne. No, bom mogel to levo do konca reči. Skoč! Previdno naprej. Skoč! Previdno naprej, Skoč! Ja, kaj sem hotel povedati? Da prej sem delal 1 minuto live stream. Vem, da je bil kratek, ampak noob sem bil še na Xbox 360, zatega sem malo vadil ta cajt. In zdaj, naslednjič bom pa šel zares, bom pa šel pol ure snemal. Mislim, live streamal. Hoppa! Fuck. Hoppa! Ne. Ok, tega bom malo tih. Ni te treba slišati. Tak. Skoč! Saj sem se zadaril. Skoč! Zakaj nisi skočil? Skoč! Fuck! Ok, zdaj pa zares. Skoč! Ojoj. Kaj hočeš, ja? Postavim te kurac, ne nam tebe špilo. Jej! Hopa! Naprej. Hopa!
Skoč! Jej. O ne, fuck. Skoč! Naprej. Skoč! 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 Yes! Ta igra je lahka. No, gremo pa naprej, kaj pa tu treba. Kaj je treba tukaj narediti? A ja, sva pa ti treba levo desno pa ujeti kura. Mora iti na drugo stran. Boink. Ha! Daj skoč. Tukaj pa ni. Ja, da, fuck. Ok. Dajem probati level narediti tukaj. Ajde, prid kukura. Kiliha. Evo. Tally ho. Fuck. Ok, naprej. Kaj to? Slide. Move the chicken. Dodge. The arrows coming from... ok. Ja vem. Ni težko. Alo. Video. Snemam. Jep. To je easy. To je easy. Oj. Hop. To je easy. Fuck. Ok, to je to. Kaj je pa drugo? To. Repair songs in the right... A ja. Da vidimo, moram pritiskati na tiste gume. Ja, se je dobro, naslednji. Nam poslušati. To je easy. Pa vsi sem dvakrat dal Ok, to je to. To je pa vse. Ja, ampak zgleda, da bo to vse za Chicken Scream. Če ste imeli radi video, ga lajkite. In če je to slučajen prvi video, ko ste ga videli mene, se naročite. Do zdaj pa hvala, da ste gledali. In peace out.